Kad su naše izbjeglice vozeći se autobusom ka sjeveru Švedske 1993. godine pitale gdje idu, evo šta su im rekli. Vozač autobusa je bila jedna naša žena i ona je govorila: ja vas vozim, a tamo gdje vas vozim još ima snijega, a bio je 17. maj. Taj grad gdje i krajem maja ima snijega bio je Luleå, sada prijatelj Zenice. Osim industrije čelika, teško je bilo povući paralelu između dva grada, no uprkos tome, međusobne su se veze zadnjih godina neraskidivo isplele i ojačale. Počelo je zahvaljujući ovom čovjeku. I u to vrijeme kad sam bio najaktivniji, onda sam ja napravio prijedlog općinskom vijeću da Luleå i Zenica se pobrate. 84. negdje u proljeće, mart, april, kad je bilo, prvi puta prihvata se odluka i donosi se odluka na vijeću, kao što smo danas bili, onako da se uspostavi kontakt za Zenicom i da se ponudi prijateljska saradnja. I kad je rat počeo i to, onda sam se ja mnogo angažirao da pomognem, šaljem onu humanitarnu pomoć. A ovaj koji mi je mnogo pomagao, to je bio ovaj Kjell Mikkelson, naš načelnik u to vrijeme. I onda sam ponovo probudio ovu ideju i s njim se dogovorio, ja ponovo napisao jedan prijedlog i taj prijedlog prihvati i s vama smo uspostavili kontakt. I tako da mi smo trebali doći negdje u jesen 95. Ali bilo je još nesigurno, oni pregovori o Daytonskom ugovoru su bili započeti to. Vi ste onda jednom rekli da sad nije baš kako treba situacija doći, nije sigurno. Onda smo došli u januaru. Luleå je grad s mnogo stranaca, među njima i nekoliko Bosanaca. Doimaju se kao uspješni ljudi zadovoljni životom, a opet ponešto raspolučeni. Da nije tako, zar bi slikar Jusuf Suljanović još sanjao kako jaše neosedlana konja u rodnoj krajini, dok se na poljanama njegovih misli bodu siloviti bosanski bikovi slaveći neukrotivu snagu života. Jusufova priča nosi simboliku podvojenosti žestoku kao i njegov umjetnički senzibilitet. Čovjek u svom životu mijenja svoje određene poglede i na svijet, i na boje, i na forme. I ja mislim da je to jako dobro. Meni to odgovara da se ja mijenjam. Umjetnik izgrađuje svoj stil i sa različitostima, ali sa svojim karakterističnim potezima, sa svojim bojama i drugim likovnim elementima. I dok se pali prva svijeća adventa, Djeda Mraz, Sveti Nikola, inače čovjek iz ovih krajeva, počinje se ukazivati na javnim mjestima. Pjevaju se božićne pjesme, a nastup glamuroznih pop zvijezda u Domu kulture vibrira harmoničnim ritmom švedske perfekcije u savršenim mijenama humora i besprijekornih sedefastih vokala. U nekim zemljama se ne šale sa vjerskim stvarima, ovdje je malo drugačije. Švedi i od planetarno poznatih božićnih pjesmica znaju napraviti za frekanciju. I dok se predrasude jedna za drugom razbijaju o tvrdi led Luleå, na red dolazi i ona o niskom natalitetu. Neka je i puka iznimka, ali ovaj momak, otac 10 djece, mogao bi nas štošta naučiti. Možda njegova produktivnost potiče i od zdrave prehrane koju predano promovira u svom dućanu zdrave hrane. Svašta se tu može naći. Od posebno začinjenog sušenog lososa do džema od brusnice, pa čak i maslinovog ulja iz Palestine. Iz solidarnosti, kaže, dok im nisu oduzeli i ono malo maslina što je ostalo iza zida izraelske sramote. Čovjek sa stavom nema šta. Novembar je, dani sve kraći, a led sve deblji. Steže se ledeni obruč oko grada, ali to izgleda nikoga ne brine. Luleå živi svoje zimske dane u miru s prirodom i Bogom, gradeći ledene ceste u pripremi za nove radosti koje dolaze tek kasnije, kada leda bude više i kad postane plavičasto bijel i neprobojan. Dok tumaram tamo amo, ne napušta me misao o sveprisutnom ledu koji se sada pruža i tamo gdje je do juče bila voda, pa brojni zalivi izgledaju zimi kao prostrana polja Senderi.
Luleo je važan lučki grad. Da brodovi manje čekaju na vez, gradska uprava kupila je 3 tegljača ledolomca koji ubrzavaju stvar. Nije neki profit, ali je zbog ove usluge Luleo na dobrom glasu kod brodara. Država Švedska ima i velike ledolomce koji lome led debeo i do 6 metara. Oni odavdje obično idu oslobađati brodove u misijama na sjevernom polu ili rade druge slične poslove. Kao i sve drugo u Luleu, gradske vlasti su nenametljive i efikasne. Općinsko vijeće nakon izbora, odnos političkih snaga nije se puno promijenio, vijećnici govore o temama kao što su besplatan prijevoz za sve starije od 65, kako umanjiti buku u gradu, olakšati učenicima korištenje školske kuhinje i sl. Ako je to sve što ih muči, čovjeku dođe da iz istih stopa zatraži stalni boravak. Izgleda da je najveća briga vijećnika kako da im diskusija ne bude duža od 4, a replika od 1 minute. Vrijeme je praznika, sve je relaksirano i nekako ugodno, sporo i svečano. Posvemašnjem slavlju doprinosi izložba Jusufa Suljanovića u Muzeju Sjeverne Švedske. Jusuf je postao snažna karika saradnje Zenice i Lulea i važan činilac duhovnog prožimanja dvije kulture. Zato mu je gradska uprava omogućila da dostojno obilježi 50 godina umjetničkog rada i priredila luksuznu monografiju objavljenu tim povodom. U dvorištu muzeja izložene različite rukotvorine tipične za ovaj kraj. Isto tako tipični su i sibirski husky, psi kojima je naprosto nemoguće odoljeti. Čovjek kojeg sam posjetio uzgajivač je ovih izuzetno lijepih i pametnih stvorenja, a dosad je dobio pregršt nagrada i priznanja. Njegove pse mogu kupiti samo ljudi s dobrim referencama. Tako se čuva porijeklo i unapređuju karakteristične osobine. Napuštajući ovo ugodno društvo, razmišljam o proteklih 13 godina saradnje za kojih je ostvareno dosta bliskih veza i prijateljstava. Jedna takva veza krunisana je brakom. U martu 2007. smo se vjenčali ovdje u Luleu. Malo ovdje na sjeveru jako su prijatni ljudi, hoće da pomognu. Postoji razlika u mentalitetu. Drugačiji su i običaji, tradicija, kultura, sve malo drugačije. Meni je to bilo najbitnije, da savladam jezik i to ne samo osnovni SFI kurs, recimo koji traje od 2 mjeseca do 6 mjeseci, već na malo višem nivou, tako da čovjek može čitati knjige, pratiti štampu, gledati TV i ostalo. Ovdje se kuha kombinacija bosanske i švedske kuhinje. My mother-in-law was here last winter to learn Amala to cook better. But it's also important to my mother-in-law that she
could see how we live, where we live, and that Amala have a safe home here. Hello, Fatima. I love you very much. It's true. It's true. Yeah. She means a lot to me. Bosnia is a lovely country, and Zenica is my second home, you can say, because I have been there a lot. I have Amala's mother. I'm godfather to her brother's little boy, Imran. So it's very important for us to have the connection all the time. Kada se dolazi u neku novu zemlju, čovjek treba biti otvoren i pokušati uraditi najbolje što može. A najbolje je uradila još jedna Zeničanka. Košarkašica Amra Mehmedić igrala je jednu sezonu za Lula. She actually won a couple of games for us, hitting the last shot or hitting a perfect assist at the end of the game, and that's probably the biggest thing I remember from Amra. Close games where she stepped up to the occasion and really nailed the last play. That's to me a sign of a great player. Imala sam sreću da sam imala priliku da živim u Luleu jednu košarkašku sezonu gdje sam uspješno nastupala i upoznala grad. Bilo mi je jako lijepo i to je iskustvo koje ću uvijek rado osjećati. Drago mi je da sam prošle godine imala priliku da uzvratim njihovo gostoprimstvo i da ugostim ovdje u Zenici zajedno sa Zenicom Luleo basket gimnaziju. Isto se nadam da je to početak naše neke buduće saradnje i da će naša djeca iz Zenice imati priliku da odu u Luleo, da vide taj prelijepi grad i na kraju krajeva da vide sve ono što sam ja vidjela za vrijeme mog boravka tamo. A Luleo su vidjeli mnogi Zeničani, prvenstveno zahvaljujući ABF-u. Prvi kružok ja mislim da smo imali u februaru 1998. Tako da je to od tada pa do danas, ja mislim da je prošlo oko između 10.000 i 300 do 11.000 osoba. Samo oni koji su pohađali kružoke kompjutera, da je negdje oko 68 osoba dobilo posao ili ga je zadržalo kad je ono vrijeme došlo da se uvode kompjuterizacija na radna mjestima u općini, u željezari i to. Za moje posjete nisu me puno zanimale građevine. Osim nekoliko zdanja iz prošlosti, većina je zgrada u Luleu izgrađena nakon velikog požara 1887. godine. To je arhitektura kojoj nije cilj da zapanji ljepotom, nego da sve bude do kraja funkcionalno i praktično. Ako tražite toplinu, ona je ovdje u ljudima, a ne u zgradama. I novosagrađeni dom kulture dobro se uklapa u taj koncept. Djeluje impresivno, ali modernost arhitektonskog izraza više je u dobro osmišljenim unutarnjim sadržajima kojima je teško naći manu. Zdanje za sve generacije ispunjeno svjetlom i savršeno stopljeno s okolnim prostorom. Ljudi su ovdje jednostavni i iskreni, njihov je moto prilagodi se, ali ostani svoj. Evo kako su se prilagodili. Kad se more zaledi, na tom ledu izgrade mrežu gradskih puteva. Kad se led otopi, nestane i puteva, tada nastupaju brodice i čamci. Željezara i općina u braku su iz računa. Zajednički su vlasnici toplane gdje se proizvodni plinovi pretvaraju u električnu i toplinsku energiju. Struja željezari, topla voda gradu. Osim toga, energiju proizvodi toplana na biomasu. Ništa se ne baca i ništa ne propada. Švedska efikasnost u najboljem svijetu. Ima se ovdje šta naučiti, ali i osjetiti. Kad upoznaš ljude iz Lulea, više ti nije jasan pojam hladni Šveđanin, jer ja još nisam upoznao ni jednog. Imaju, a ne uznose se. Znaju, a nisu razmetljivi. Lahko zavole i lahko ih je zavoljeti. Treba li više u ovom zamršenom svijetu?